Jingri Harino Legacia Receiving Achuhi Christa we Asa Corpo Christi Sunday ne Christa we Thamikap Kachi Asa Kala Ashi Kapabing Exodus 24:3-8 Hebrews 9:11-15 Mark 14:12-16 Kala 22-26 Kapabing hiwi aina machukakwi Jishuwi asa kala ashi Eucharist Apong akali jaka Tuing asidwa ashi kaji hiwi apong hili Itum na kasuga Sihasak aina machuk ngurumse Kare we tuing asid Covenant jia Moses na mipingli Jikat kahai asi jiwi aina Cherot mi kahai jili Nammi hai Shield Kathar tuing asidwa Krista aklatana Bervali kasung chauda Jikat mi kahai asi jaina Nammi kahai ne Prohona awi mipingli Pamay kap kachi Gehu chad Kala lungharwi kwiru aina Hawi mida Ningang ungasake Da Psalm 81:16 li hange Achu itumna mayonda kle panit hili Corpus Christi Christa we asa da hoye Pentecostang Mangla gatharali kamyon Kala Trinity Sunday thang Ra akali karinga kathum chili Muyon kahai tharan Arewa Awili clay Akum apong Dimension Kangateji Kala Kangateji Itumili clay Pusa Ot masak Matter The basics Hogopo angayong bing A matter that matters very much. Od masakchi matayla kahai chili hanunglo da itumli kang hodne. Itum mangla akhawine. Itum awi mangla wine. Itum pusa akhawine. Itum awi pusa wine. Hi nana thaire kala thaikwire chitha ngachin khi sokhokla gachi ana khamai kakhwithran ana wine trakhatheru kakhwithran kala hange khamui ji serngrum lakha trakhatheru ji yerngrum lakha hi ibe phusane hi ibe asine Ana kamuiji singad leilaka Kala tharka theru wine ji singad leilaka Hiya awi pusang sasaye Hiya awi asi nasasaye Kamuiji kala tharka theru ji wine ji Athumna yer khurum tharan ji itumi asa nasaye Ji itumi asi nasaye Itumi cheers bingli Itumna Eucharist celebration kasa kamyon hi Jishu klatana Cross chungli chikat mi kahai ji Lalloida Reenactment kasane Hina kali khala kathar semkaka Kachikat masamne Calvary li ana awipusa kala asi sokta akasi aina katang makwai kalata chikat mikahai ji ngarai katsa khamui aina tarkha theruwi ajingli hi chikat le itumna masli khawatharan itum hi khayeng ngaping thada Mangsa paimene. We are not to act as spectators.
itumna masli klehi itumi wang putong sa lakahaine kachia hili itumna chishuwe kachika chili akum nasada ali kangasit aina itumna kalatawi more kala miyor saiko rawi wang jikat miye itumna ngurumda maswi akum apong ngatay deli la kasa kala seha ngan kakatharan itumna vrivrali maswat kimi kala ningsi kami ngurumme kala itumna maswat kimi kala ningsi kami hi thada itumi wang mang maningla ka Krista wi wangla nasaye Krista wi krin Eucharist wi krin purpose wa itumi mirin aina ningsi mi kwai tek matei mi kwai leisi kala vrivrali sepa sami kwai ne kamashunga acham aina Eucharist na kakla ning sokhang sakhiya Eucharist na otsak nasada kang sotharan mangli leye Jisuna awi tigasura pingli akalata kasai kamang sada miye as food and drink jaina mapanla Eucharist hi Mashan kala sakamaron di akum akaiping jange. Obviously, it has cultic and ritualistic dimensions. Sara kamaron aina shujat maman lakha. Jisuna tharkmaya newer otsak abong bingla kwiraye. Legacy aina oram kanga tu sarkanga polungli ngasit murum highly intertwined into a ritual pasat yersa kangarum kala aphe phu kmi ngasoda chatte itumna Eucharistli rakachivu itumna kamataya tuipong statement being kachung kasaye Jisuna karinga we kamui sada ring the clay amang na itumi katukka kathai wan sake gaji itum na mayai itumli awi masid kami itum nang hangka sada itumi od kharit pingla aling soda horsang mireda itum na hongshoke Kachia itumi apongli awi apongli shure kala itumi mirin peida ali masijure kachine Jiwi ningrin kaklad aina chithada sada Eucharist celebration hi itumna thada kachikatha otsap me the pailak aina Mukui haipai kikisine. The Eucharist is not something we should take for granted. Eucharistly itumi take mashui kala tuilak aina kasa kamyon aina atamakali itumna kachangkat ki salikla gachiwi kaklat significant ni machu masak lapai It can dull our senses to the full significance of what we are doing. Itumna Eucharist we wang ragachip kachivli. Itum kalatana lalida upper room chile. Khare disciples pingling soda jishu in the last supper kasali sambang sare. Legshiva now being itumna sahasada otsak nasose proho itumli sokmi milo chithada sada itumna
okati hili itumi thangachi dawe ot sak tingaina sepa sami khwai sa khamron wi aina kasang khat chili ngachu haurino achuwi kasang makha jun kazang hila kathara chishuwe malungli chikat kahai kasang khangsa ithumna chishuwe kathara malungli sahasali chishuwe malung iwi wang legacy aina chuimi the clay iwi uglung chuimi lo legacy aina nawi wang amen.